Parlok Nongpoh Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sha karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number pranyo saunot henriu nyolai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Arngut si Parlok nari Bhoi district kin Pynlong Iaka lempung ilekai football hak Shnong Saiden bat kini ke tournament kedek meletip kum ka open to all knockout football tournament kini si Parlok ikot ia ki kenhun ilekai na keleng ban wani sim benta sekne ke tournament ka ban sa Pynlong hamanan Shnong Saiden ka khusnam nak benta ki nongjob labu ia ke song pisa ke bar pohajar tengka rengkat bat ke trofi bat kum juru ka pisa ke ba si pohajar tengka rengkat bat ke trofi syaki bawan baar Kabairung kan long arjar tengka ke wiki kenhun bat om dan kamban siu ya gigim fi. Katerik ke bekadu ke ban penpoy ya ke kerteng jongki kenhun ke bekwa bani lekai kan long haka arpau terik urumpang arjar arpsan. Na ke benta ki jingtip ke bekam bani asyusyu ke bekwa bani sim benta kin pun syakin nong peniaj hau number pranyo praar prasau not reu. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na ke benta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwe arnyo lai